आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाउ मतम खला लेपलुरबा तुंगदा मपानदा पंदुना लेरंबा मणिपुरीसिंग ngasiदगी रेलगाड़ी न अमु पुसिलकपा हौरगनी प्रधानमंत्री न हाइरी कोरोना गी लानमीसिंगना शक्ति ओइदुना भारतना कोविड-19 बु मपुंग फाना लानथेंगनबा ngamli अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ngasi ayu pung 13 दा mahaki मन की बात थरमदा लेबाक असि अमसुंग मपालमगी मियामदा mahaki पुंगगी वा फोंदोकनी कोविड-19 मरम ओइदुना मपानदा पंदुना लेरंबा मणिपुर मसासिंग पुसिलकपगी अहानबा तांकक लोसिनख्रबा मतुंगदा ngasiदगी मखाताना मपालमदा पंदुना लेरिबा मियोइसिंग अनिसुबा तांककी ओइना रेलगाड़ी पुसिलकलगनी एखोगी जिरिबाम पाउमी ngathim beswajitna sarkargi paukpaleduna hai Manipurising puba Bengaluru dagi रेलगाड़ी ama ngasi जिरिबाम रेलवे स्टेशन थुंगनरगनी ngasi थुंगलगदा रेलगाड़ी अदुदा पुना मियोइ लिसिंग अमगा चनी यांखै निपान तोंगलकनी हाइरी मुंबई दगी मणिपुर मसा पुब अतोप रेलगाड़ी अमसु हयिंग थुंगनरबा याय हैना पानरी रेलगाड़ी त लाकदबा मणिपुरी मसा सिंग अदु मसा मसागी जिला सिंग द पुकिनाबगी दमक बस कयामरुम जिरिबाम द थुंगनबा हौरे निंगसिंग बयाय रेलगाड़ी कुनिथोय अहानबा तांककी ओइना मणिपुरी मसा पुना लिसिंग कुनमाथोय चाम हुमद्रा मंगा जिरिबाम रेलवे स्टेशन द थुंगलखिबनी कोविड-19 के मरी लेनेना मुख्यमंत्री नौथोमन बिरेन सभापति ओइदुना ngang पांगथोखिबा स्टेट कंसल्टेटिव कमिटी की मिफमना राज्य अस्ते लेरिबा कोविड हॉस्पिटल सिंग अमसुंग केयर सेंटर सिंगदा हौजिक पाइखलिबा थबक थौरम सिंग निंगथीना अमसुंग नियम चुमना चथनबी मतंगदा खनखरे मसीगी मथकता राज्य अस्ते टेस्ट तौबगी सांग हेंगत हनबगा लोइनना मपानदगी लाकपा मियोइ अमता सिथदना टेस्ट तौबगी मतंगदा सुखनखि टेस्टिंग लेबोरेटरी मसे हेंगत हनबा थौरांगना सिंगबसु पाइखतकनी हाइरी इम्फाल के रिम्स तंगांग सैंपल चामी के मरी टेस्ट तौबदा मियोइ 13 पॉजिटिव ओइरे मखोइ सिंग अदु अयामबना उख्रुल अमसुंग कामजुंग जिला सिंगदगिने हाइरी हाना पॉजिटिव ओइमे मियोइ 10 सुंगरांग नौन अमुक टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइरे मखोइ सिंग अदुगी मनुंगदा हेल्थ वर्कर सिंगसु याउरी इम्फाल के जेनिम्स तदिंगांग पुना सैंपल चंगा टेस्ट तौबदा पुमनमक नेगेटिव ओइखे हाइरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी कोरोना की लानमीसिंगना शक्ति ओइदुना भारतना कोविड-19 बु मपुंग फाना लानथेंगनबा ngamli डॉक्टर जोसेफ मारथोमागी मफुद्रामा सुबा मपुकुमनग मरी लेनना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुतांगना पांगथोकपा अखनबा थरम अमदा वा ngangbada प्रधानमंत्री ने हाइ वायरस असिना भारत का हेना सोहनगनी हाइना मियोइ खरना मांगजोनना फोंदोकनखि अदुबो लॉकडाउन सरकारना प्रखटपा थौरांग कयामरुम अमसुंग मियाम हुबना होनबदगी भारतना मालेमगी अते लेबाक सिंगदगी हेना निंगथीना लाइना आसी मायोकनबा ngamli You will be happy to know that, powered by our corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government, as well as a people-driven fight, India is much better place than many other nations. India's recovery rate is rising. Any loss of life is unfortunate due to COVID or otherwise. प्रधानमंत्री ने हाई मियाम न हौजिक हेना चेक्सिन थौरांग लौखटपा तंगाई फदरे मार्क सिजिनबा सोशल डिस्टेंसिंग थंबा गज अनि लापनबा अमसुंग मियाम पुंदबा हाइबसी यामनमक तंगाई फदे प्रधानमंत्री ने हाई हौखिबा चयोल अस्ता भारत सरकारना सेल थुंगा मरी लेनबा अतेनबा मतमगी अमदी तुंगकोइना चनगदा वाफम क्यागी मतंगदा कुपना खनखरे श्री मोदी ने हाई सरकारना टेक्नोलॉजी अमसुंग इंफ्रास्ट्रक्चर निंथीना फगतहनबा पामी मार्क ने हाई लाइरबा मियामगीदमक सरकारना लेबाक अमा रेशन कार्ड अमगी स्कीम हौदोकले मयाई ओरपा थाकी मियोइ सिंगी हिंगबगी थाक वखत हनबसु सरकारना थौरांग क्या लौखतले लौमी सिंगी ओइना सरकारना मिनिमम सपोर्ट प्राइस हंगत हंदुना मखोगी पोथोकी चानबा ममल फंगनबा ngamle श्री मोदी ने हाई हौजिकती मियामना लेबागी चाखोतनबगीदमक करी थबक पाखतकदगी हाइबदु खनबा मतम यौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi ayu pung 13 da mahaki man ki baat tharomda leibak asige masung mapalamge miyamda mahaki punggi wa phongdokani मन की बात थौरमसी श्री मोदी ने अनिरक सुबरताम की ओइना सरकार पाइरकपगी 13 सुब तांककनी अदुगा रेडियो प्रोग्राम असि ओइना 63 सुबा एपिसोड नि
थौरम असी आकाशवाणी अमसुंग दूरदर्शन की नेटवर्क खुदिंगमक्ता अमसुंग AIR न्यूज वेबसाइट www.newsonair.com अमदी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप तसु संदोकनी मसी आकाशवाणी DD न्यूज PMO अमसु इन्फॉर्मेशन अमसु ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की YouTube चैनल सिंगदसु लाइव ओइन संदोकनी आकाशवाणी इम्फाल नसु प्रधानमंत्री की मन की बात थौरम असी ngasi ayu pung 13 da kangla amasung sangaisina animukta sandokani masigi hek matungda प्रधानमंत्री warol gi manipuri wahantok sandokani manipuri wahantok asi nimit asimagi nimidang pung 9 su amuhana sandokani प्रधानमंत्री warol asi dialect singdana mathang nimita sandokani मंत्री कांगबु अवांग थागे 13 लक सुमि बिफमना ngarang leibak asida covid-19 ohelagli biphiwongi matangna kumna khanakre Hakselamsu Yaifa Yumbal Mantri Dr. Harshvardhan Sabapati Oiduna video conferencing Kutang Pangthoki Mipam Aduda Bides Mantri Dr. S. Jaisankar Civil Aviation Mantri Hardip Puri Hakselamasung Yaifa Yumbal Raisa Mantri Ashwini Kumar Chaubine Singbasu Saru Yaki Haksel Mantri Dr. Harshvardhan Hai Leibak Ashidamui Lak Ahum Hena COVID-19 Naramadagi Farakle Naba Prapki Sang Asisadi Yankani Panimatak Yaure Magna Hai Varatna Maling Leibak Atadagi Hena Nintina COVID-19 Tengnabangam Mantri na makata na hai hagsel gi lamda amadi test tawbagi infrastructure suning thina fagat lele masung leibak asida oregle bipibam asi mapung phana mayok nanaba matik sana sem sare leibak asida covid-19 na mamiyoy singidam phamung lak tarahum de hen leire sarkar na hai ri leibak asida covid-19 active case masinga narambadagi naba pharapagi megi masinga kenari basi lak amaromni Kening Haksel Mantralay na hai sarkar na rajya singam de union territory singaloy na kana hona minabadagi leibak asta COVID-19 dagi parapagi sangasi active case masing dagi ningtin hengan mangamle naramadagi nawa fakimigi masing active case masing dagi lising mapudrani panchamri mapudrahum doi hele Mantralay na hai active case masing lak ama lising mapudra taret lomni aduga naramadagi fakimigi masing na lak ani lising mapudra taruk lomni nawa parapagi sang na sa yang kendipandasmik ama ahumni Infal ngasi phongwa pause singi maroi pausing gidama hojik waheng Washington leire Washington Thagathari Gorani Rajniti amadi COVID-19 gi pauna ngasi Infal phongwa pause singda maroi ba pau oiri Rajniti goi ba pauda BJP gi MLA singa government ta NPP yawhandana ba akan bairang horak laba yari NPF su ningai tawraktuna CM da chawna kok sikadori haina pokna phamda ahan ba headline tawduna phongli huyelan pauda NPP gi MLA Marida portfolio pibagi wafam taraiba oiroi dori lainga kilusingba silanningbagi irang su leiri haina headline tawri irei pakta center gi lusingba singa yanakhibagi matung ina chungsinnaba lainga sigi system da ahongba khara lakani Sangai Express Manipuri da irang di loirgumbani waroi di leitri amadi sanalai pakta Joy Kumar da home gi portfolio pidaba ngamgadra Manipur gi tungda Nagaland da su BJP manungda irang haure haina headline tawduna phongnari COVID-19 ga mari leinaba pausingdana Sangai Express ki Manipuri amadi English edition animakta lockdown gi warep lawbangamdana leiri humbudra taruk hengatuna COVID-19 gi positive case listing amasama humpunipan sure sana lepakta Interstate Bus Service Haunaba Consultative Committee gi mifamda khanakre lockdown gi matam July amadagi nungthil pung manga phawba komthok labayana leire People's Chronicle da inmate singna quarantine center da na kanglon ngak na chatpina ba taksin khre Manipur Mail da COVID case listing ma subna mar phudrani thoi yaure health workers sing negative oire irei paktana Manipur gi COVID-19 positive case listing ama subna mar phudrani thoi active case na satruk humpu amadi layang badagi phagalakpa mising na chamri kuntrani thoi yaukhre haina headline piduna phongnari huyalan pawma sung pongna phamdasu lockdown komthok pagi matangda state consultative committee na khanakibagi paw ani suba headline oiri Imphal Free Press ta National Health Mission gi employees sing namakoi gi sejwak strike ki matangda sarkar da remind tawkhibagi pawna ahan ba headline oiri aduga Isel Express na government na hospital singi biomedical waste mafam chana loisin hanna ba thorang paikhatlu haiba desam gi wafam ahan ba headline piri Gorani Thagathari Washington hojik arubida maroi ba paw amuk hana Matam khara lepuraba tungda mapanda panduna leiramba Manipurising ngasidagi railgarin amu pusilakpa hauragani Pradhanmantri na hairi corona gi lanmisna sakti oiduna varat na COVID-19 bo mapung phana lanthengna wangamli amasung
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi ayuk pung 12 da maki man ki ba thorom da leibak asigi amasung mapal lamgi miyam da maki pungning gi wa phongdokani pauloi jari